هكا مازال كنت ويا تقول مغوايض ودماون ترتيت تموت قبيليا وكذا تموسون غوايض الولد يا كان اكن مالا ناود سوغا بدا تيدسلو ان كال يزيد عبيد نروح البيكا حمو بومدين تن الولد اغني امر ومشقال ناغ الكحل الماك اكتيدير عندك ديال كندا اكن تغا نروح كذا ام ويض نتموت قباليين اكل نروح نتسولات نهو نتسولات يوني لان يتمسلاين سيسميس داكي ديال كندا ديك ماريكان وغافا وكاين السلطان بنيوب او غليس زول لك سلطان تنميرتك درشيد الزول في لاك الزول في ويدا كيغدي يسمع سيسن تنميرتي ميغد في كذا اول دن مسلاي فين دي ضرنا كذا ثمورث الجزائر ناف ثمورث تقبيليث لكابيلي في فرانينا كي قاعد هناك تولد السلطان ذاكن داين الزيروني فوت نقار زيرو كابيل نقار زيرو فوت مثلا تكتس كراز لا تروزيام فوا لا شو تصغر لا ليكتور يخدم سلطان كيسم نكال داكي كندا. Honnêtement, ce n'est pas une surprise. Hein. Ce n'est pas une surprise ce qui vient de se passer. La Kabylie, elle est restée fidèle à cette tradition de lutte pacifique depuis les années 62, bien avant. Il a l'habitude de donner des leçons politiques à ces pseudo-décideurs algériens. Pour nous, c'est en fait pour la troisième fois consécutive dans les 2 dernières années, soit les présidentielles illégitimes, c'est parce que c'est 0 votant. Après ça, c'est le 1er novembre 2020 aussi, le soi-disant le vote constitutionnel, c'est le référendum sur la constitution, la Kabylie a dit non. Et il est sur les législatives et la Kabylie elle a dit aussi non. Pour nous, c'est clair. La Kabylie et les Kabyles, ils ont signé un acte, ils ont acté le divorce institutionnel avec l'Algérie. Et on s'en réjouit que pour nous, ils sont conscients. Politiquement, ils sont déjà conscients, ils sont instruits. Ils n'ont pas besoin d'appel de quiconque pour donc voilà السلطان رسول الله الفوت براتيكمون زيرو اما ديال الكايت اما تيزوجوت ما القبائل سماتا ماشا كوميم دابا يتساف توجور وكادي سكينه كاين دي فرانينين ناس تموت قبايل اللي تحس بنادم ما تطاطاش شكون ذا شو ريبريزونتين يعني ذا شو honnêtement pour nous on peut les appeler c'est des opportunistes. Il y aura toujours des opportunistes dans n'importe quelle nation, n'importe quelle civilisation, n'importe quel mouvement. Il y aura toujours des opportunistes qui vont essayer d'adine. Peut-être aussi je peux pas juste les appeler des opportunistes, c'est des traîtres. Peut-être ils ont d'autres visions, peut-être ils veulent, peut-être si leur intention elle est bonne, j'espère qu'ils vont se rendre compte dans les plus brefs délais, ils vont décider de quitter parce que honnêtement quelqu'un qui a de bonnes intentions إما يوري باللي فوتين 3000 personnes à 4000 personnes تتصافى فوتين في 200 personnes sur combien de pourcentage et à mon avis il va pas, quelqu'un qui est politiquement responsable il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter, il va se retirer. Le seul appel qu'on peut leur faire, c'est de quitter, de se joindre à leurs frères kabyles qui ont rejeté massivement et dignement ces élections. C'est tout ce qu'on peut que je peux leur dire. Moi. C'est une sagesse. Sultan, il a سمح نقارن يكون تقارن يكون هذا ودن تمور لي غادولين بلي ولاش ماشي داينا يقبل بنادم يعني تروح دوطون بلوس يعني ما تضمرت تبدل الشوا اللي تموت قباليين
وتبديلا دوطون بلوس مزيان تيزيوزو فان كان دوز انديبوندون اغلان القبايل هي لي اون سياج سين لا فلان سين لا راندي سين نداء الوطن سي لا كواليسيون نتبون دارني صوت الشعب ما بيسمعوني يعني جامي سياسن المستقبل اسمي سي لاون جبهه الحصن المتين سي كان بارتي اسلاميست دونك ذا شو بدلن يعني مثلا بان بلي وهذا ذو ضمني les valeurs kabyles ou les chiffres de la représentation effectivement, c'est en fait le gouvernement central d'Alger, il essaie avec tous les moyens, avec des machinations machiavéliques et les intimidations et les arbitraires de la Kabylie, il veut embraser la Kabylie. Il n'a pas réussi. Ça, c'est vraiment, on s'en réjouit parce que honnêtement, nous gars avec soit des violences, soit on va répondre aux provocations et tout ça. Lui, il a essayé, il va toujours trouver des relais. Il va toujours trouver des relais à manipuler, à utiliser pour faire passer ces décisions. Je ne les connais pas, ces personnes-là, je ne peux pas les condamner d'avance. J'espère honnêtement qu'ils vont se rétracter, qu'ils vont se décider, qu'ils vont dire que la Kabylie a rejeté. Alors, moi aussi, je dois rejeter. Peut-être si c'était une erreur, ils vont se dire c'est une erreur et une chum, voter. Aimer la Kabylie, elle a rejeté. Ils n'ont qu'à se retirer parce que dans la Kabylie de demain, on condamne personne. Chaque Kabyle a sa place dans le depuis des années. On n'a rien à voir avec eux. Tout ce qu'ils ont fait depuis 62, bien avant, ils ne font que ignorer les doléances des Kabyles et ils ne font que enfoncer, ils ne font que on se sent plus honnêtement, moi, je ne me sens plus citoyen algérien. C'est comme un sous-citoyen, c'est comme si un citoyen de deuxième degré. كما ميلاو نصراح نداني ام سلطان نتيك كم دين ولاد مزبوي انت مستقبليه ياك كذا موسوتن نتسرتيت دانا فيهم فوالو بغانا تسكين ديال لي زيليكسيون ليجيستاتيف سو كذا نوان الماك الار بي كا لو كا اوزان لا فاتك لي سي دي سي دو جامي يعني دايني صراحه نمسكي نو effectivement دايني صراحه دايني كرا قديرين إذا كانت شوية premièrement le vote qui a c'est troisième vote consécutif qui a avec 0 vote, ça veut dire c'est toute la Kabylie qui s'est unie sur une seule voix parce que ça en fait c'est un grand référendum pour la Kabylie en soi-même. Ça veut dire à un moment donné on doit penser comment utiliser, comment faire de ce rejet qui soit un prélude, qui soit un point de départ pour une Kabylie de demain. Maintenant, soit agréé par l'État, le FFS et le RCD, soit les autres, le MAC, le RCAM, le RPK, HL, et toutes les autres, parce qu'il y a une autre aussi. Une autre partie des citoyens qui est silencieuse, qui n'adhère à aucun projet et tout ça. Toutes ces tendances-là, même sans cet appel, les appels qui, même sans ces appels-là, ils ont déjà décidé de boycotter ces votes-là. Ça veut dire à ce moment-là, on doit penser à quelque chose, puisque ça nous a unis. Ça veut dire qu'on doit encore travailler sur ce point-là. C'est un point de départ pour nous unir. Les divergences, les aspirations personnelles, partisanes, comme des citoyens kabyles. On va parler sur la Kabylie de demain. D'ailleurs, Achel, que je parle au nom d'Achel aujourd'hui, c'est ce qu'on aspire. On aspire à une conférence citoyenne kabyle où tous les Kabyles, de toutes les tendances, sans exclusion,
on va se réunir, on va décider qu'est-ce qu'on va faire pour la Kabylie de demain. ليش رانا نخدم الى كابيلي دو كونوا بليوك انكس كاين خارنا كاين البلوزون دي بوليتيك نساع كاين الايديولوجي كاين ساعه كاين لي موفونس نساع كاين انا مسلايات د القبايل انا مسلايات اوطون كابيل دا شوت فريمون نخدمت الى كابيلي دو دم سي سور كو سا va aboutir c'est sûr qu'on va sortir avec quelque chose c'est quelque chose là qui va servir et pour peut-être mais pour peut-être les générations à venir c'est formidable ce qui s'est passé mais on doit l'utiliser on doit y aller de l'avant avec on va pas juste passer à l'euphorie on va dire c'est bon non rien n'est encore fait. C'est juste, ce n'est qu'un début pour une Kabylie qu'on espère qu'elle soit libre, souveraine, égalitaire, où il y a la justice qui règne, que tout le monde soit égal, seront égaux. Une vraie ولاش العبد وبسنة دينارا هذه يعيش بيان. C'est tout ce qu'on veut pour notre Kabylie et pour nos enfants pour demain, pour la Kabylie de demain. ذا هو المعقول دني ذا السلطان دولا خنا نكسك تحسي فين قلان كاغنا اللي كويكي غين غانا تصاطاط دي ميجيري تكوال القبائلي جهد اللي كويكي كل يوم يقرنا كذنك ذا ولي واعدين يكون نكسو ولا كي غنقيمو تور دون طابل ادنا فلوس ميغني مينيموم يسين زمان جن تموتني قبائل تعو tout سيوين في certaines لين سي زاتيشن بوليتيك اي جن انا والنار ابارتير سبتمبر تمني غنفاز تموت القبائل ماشي دي غنفاز نذابو ياكي اي جن تي واش ولينا تسمقوا التلفزيونات قبائليين qui seront supportés par le gouvernement dans l'état de Kabylie peu importe dans le cadre de l'autonomie dans le cadre de l'indépendance اي سعون لا بوليس كامل كيباك تدير الكيباك ديال يسعى لا سيغوريتي دو كيباك ونتعيا la police canadienne. Donc, l'administration a يصلحوا الكوارنا قبيليت الثقيرة. Donc, وكي l'urgence تغفقيم la division كلان كيرانا هذا شو الشكال كيلان اسكو نقيم إلا كنا وكازن التخانسي الدير باسكو سي لانسيرتيتود سي تو زعما نفهم دارني لا كنا كارنو دي قيمه ولا الجزائر زعما نفهم دارني باسكو خاطر الا اسم qui se parle l'entêtement du pouvoir algérien et même comment il a façonné le peuple algérien à son image, ça veut dire la décentralisation, la laïcité, etc. Et la meilleure façon pour faire face à ça, c'est نستخر ليغو انا حنقابل في مثال يانا اكني اتشوفوا فلانه ام تموت نيا قباليين ما تفرا تموت قباليين الجزائر يفرون سوماتا تما الزغاره يفرون ايه اكجر دينير اول اللي كان قالوا دينير ثاني ميرسي effectivement خدمت une très bonne conclusion en fait ce qu'on voit actuellement au cas de n'importe quel قبيلي certes là مثلا c'est de leur droit de s'inquiéter, de se poser des questions, parce qu'on ne peut pas juste dire allez vas-y on fonce, mais l'avenir incertain, on doit répondre, on doit les écouter. On n'a pas le choix, on doit exclure personne. La politique de territorise, on doit l'enlever, on doit oublier ça. La politique on doit l'oublier, on doit oublier nos divergences pour espérer avancer. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, il faut pas qu'on oublie avec le nouveau code pénal, c'est très important. Ça veut dire, sous cas, il n'est pas entouré de l'Union guérana. Ça veut dire, chaque Kabyle sera déclaré comme terroriste potentiel. Parce que le code pénal, c'est le fait de dire non à ce système ou espérer le changer, ça veut dire tu seras déclaré. Alors, mais il y a l'Union guérana. لكن كيقارن ميلان دوكر اندر ميلان قيمه نفضا ان نقر حاشا سنقر ميلان قيمه نفضا وكي وذي كذا دروات وذي كذا غوش وذي كذا يا سندكريت يا مينيموم كي نوريني ان ديماريت المينيموم كي on va arriver, on va réussir, on va sortir avec une charte, on va sortir avec un projet pour la Kabylie de demain. Merci et
جيسبر ان توكا اون اسبير ان وضع اروين السلام تقبيل توزكا تيناري جوج نوات النرني تنميرتك سلطان كي كاين نسافة كاع خط اللغه الغوريك غزات ستوديو تيكي 5 عندها كنت سمي الله يكون مثلا لا دغا لي ريبريزونطون كلان هذاك ديال كندا لو كا لاكال بي كا اكل الماك يوكني اد المستي وغير افتيكيا كي نملي لي كاع انا يوكني المخنتكا نسلحوا ثموت القبايليين وزكا من كل يوم يسمح شي طاح الحقيس يوكني هذا النف ان تيران دونطونت دونك ادنف ما في دنف الميتيك سلطان ياك تسولا نمليل اوتور دون طابل دي ستوديو ان تي 5 افيك بليزير تنمرت ماشي وين تكون مزيان يدي قيم نيزنا ونديني غير نمليل ذو ما هو النظام ونديني قيمه تلو